Yes, katwanye tubifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose amakuru agezweho aribana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tubapodatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Nyamuneka ibintu byakaze bino byamaze kuba ibindi uwitwa Colonel Nanga yasobanuye umubano wa AFC M23 n'u Rwanda na Uganda ku bufatanye n'umutekano, amateka by'umwihariko n'inyungu z'abaturage. Turaza kubyinjiramo tubabwire uko bimeze ndetse n'uko situwasiyo ihagaze kugeza amagingo aya, ariko kandi rwose hari amakuru menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi turaza kugenda dukomozaho. Bakunzi ba News Lab TV muraza kunyemera dukomose ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nyamuneka ikomeje kuba agateranzamba kanyina wa nzamba. Uvira ibintu bikomeje gukomera ndetse bikomeje kuba ibindi nyuma y'amagambo yatangajwe n'uwitwa Jacques Pelusi. Ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira kiri kumvikana n'amasasu, imirongo ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bibamo ibi byose, umenye byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira ikijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka muri Fizi ku mirwano ikomeye cyane n'ubundi ikomeje guhuza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC by'umwihariko n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo za M23. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu misozi miremire y'iminembwe tubapodatinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze, ariko kandi turaza kuba tubabwira byinshi bituruka muri Nyamara ahitwa za Mikarati. Turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biturukayo tubapodatinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda agira ati ntibazongera kudutera Uvira twasubirayo. Dr Barinda Oscar amaze gutangaza amagambo akomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ubuhamya bwa General Ndima mu rubanza rwa General Yave ushinzwa kuba icyitso cy'uwitwa General Kabera w'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyumira dukomeze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi muri teritwari ya Rubero. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka, ariko kandi Kinshasa ikomeje kugenda igarukaho ndetse hari byinshi bikomeje kugenda bitangazwa kuri Kinshasa. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Nizere ko muri tayari aya makuru tugiye kuba tuyinjiranamo 5/5, ariko kandi utari wakora subscribe nta kintu usabwa, kikore ukore like, share, comment. Asigaye tujye twibanira muri ano makuru by'umwihariko abakomeje kugenda atugera aturuka hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, twirukanse cyane rero sindi butinde. Nyamuneka nimera duhite twinjira mu makuru mu buryo bwihuse cyane, ariko duhere ku nkuru zikomeye zirebana n'umutekano politike na diplomasi. Tubanze duhere kuri ino nkuru idasanzwe itugezeho aka kanya. Ni inkuru iremereye cyane ikomeje kugenda ituruka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Twirukanse cyane rero munyemere babwire yuko urukiko rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri tariki 24 Mutarama 2026 rwasubukuye urubanza rwa Lieutenant General Femeniaf ushinzwa gukorana n'u Rwanda. Mu rubanza rero ruyobowe na Lieutenant General Joseph Mutomba Kataria. Abasirikare bane bakuru barimo Lieutenant General Ndima Kagaba wigeze kuba guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, General Major Xavier Ikenge uherutse guhirikwa ku nshingano zo kuba umuvugizi w'ingabo za FARDC, General Brigade Yangaba Tena Dani na General Brigade Mwehu Lombi Evariste bahuriyeho ijambo nk'abatangabuhamya. Abasirikare rero bibukijwe ku butumwa bubiri busanzwe buri muri telefoni ya General Yave hari ubwo bushingiye kumuta muri yombi. Ni intumwa rero buri mwe bivugwa ko bwaturutse
kuri Koloneli Senkoko Celestin Kinshasa yitwa umunyamabanga wihariye wa General Tad James Kabarebe. Ubushinjacyaha rero buvuga ko ubutumwa bwa mbere butanzweho amakuru na General Peter Chirimwami wapfuye mu mwaka ushize, byavugaga ko uyu Chirimwami niwe uhagarika umushinga wacu. Lieutenant General Constant Ndimariro mu buhamya bwe yavuze ko yakiriye General Chirimwami i Goma hazanye amakuru y'uko bamwe mu basirikare bakuru bagomba kwitonderwa, by'umwihariko General Philemon Yave wakekagaho gufatanya n'ubutasi bw'u Rwanda. Ndima yavuze ko ibyo Chirimwami yamubwiye yabimenyesheje abamukuriye biciye muri Ikenge wari urimo ugira urugendo i Kinshasa. Abahungirana General Yave bivugwa ko nta gihamya gifatika iriho yerekana ko yuko ubutumwa bwigeze bubaho. Icyakora Lieutenant General Lasene Rene Rukiraya Bukuma usanzwe ari umushinjacyaha mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko ubwo butumwa bwari buhari nubwo atigeze abubona. Uyu mugabo Yave yanze gutanga ijambo rya telefoni ze, bigatuma telefoni ifatwa zigahabwa inzobere. Yemeza kandi ubutumwa bwagabweho ashingiye ku byavuzwe na Chirimwami abishinjwa n'ibyavuzwe n'abatangabuhamya. Generali ukekwaho kugira ibiganiro n'aba hafi ya Kabarebe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yari ashinzwe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuyobozi wa zone ya gatatu ya gisirikare ibarizwamo ingabo zo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, iturimo Maniema ndetse na Cupo muri Nzeri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nubwo yatawe muri yombi. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma ibintu bihindura isura, ariko ibi nta nubwo turi bunabitindeho, ahubwo nyemera turebere hamwe iyi nkuru idasanzwe nayo itugezeho. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rizamuka zongeye kumugabaho ibitero bizarangira usibye gufata umujyi wa Uvira. Ibintu byakaze byatangajwe n'umuvugizi wungirije w'uriya mutwe Dr Oscar Barinda mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku itariki 9 Ukuboza 2025 nibwo AFC M23 yafashe umujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, gusa iza kuvamo nyuma y'iminsi mike ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku wa 27 Mutarama 2025 nibwo ingabo zanyu za AFC M23 zavuye muri Uvira zihakana birangira ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zarahunze abarwanyi b'imitwe y'abazani ndetse n'ingabo z'u Burundi basubiyemo. Dr Oscar Barinda yavuze ko kandi nta gahunda yo gufata Uvira AFC M23 yari ifite, ariko ko byabaye ngombwa kujya gufata umujyi mu rwego rwo kuburizamo ibitero by'ingabo za leta zarimo zigaba ku basivile ku itariki 2 Ukuboza 2025. Ibitero rero byatangiriye mu gace ka Kamanyora. Dr Barinda yagaragaje ko yari igamije kuburizamo amasezerano y'amahoro ya Perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi mu byari biriho bishyirwa umukono na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 4 Ukuboza 2025. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero biciye muri Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Pelusi aherutse gutangaza nyuma yo gusubira muri Uvira ufite umugambi wo gukora ibitero simusiga mu rwego rwo kwambura AFC M23 ibice byose igenzura, by'umwihariko imijyi ya Bukavu, Goma, Bunagana. Ibi bijyanye no kuba hari amakuru avuga ko muri Uvira hakomeje koherezwa ingabo nyinshi zirimo n'abacancuro b'abazungu ndetse n'ibikoresho byinshi bya gisirikare. Dr Oscar Barinda kandi yavuze ko ingabo za leta ntizizongera kugabaho ibitero by'umwihariko abaturage. Ati
niba baduteye Kamanyura bigatuma abari byose biba bibi ntibongere kudutera ubwo bizamera gute, tuzasubiranamo muri Uvira ndetse nibidatera kabiri ni vuba vuba. Dr Oscar Bonadino yongeye gushimira ko AS M23 yishyiraho imbere yo gukemura ibibazo ifitanye na leta ya Kinshasa mu buryo bw'ibiganiro, ishimangira ko abaturage bazabona amahoro n'ikaze by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Birumvikana yuko rero nyamuneka bino byamaze guhindura isura, ariko kandi nanone ku rundi ruhande bikomeje kugenda bigabaga Bujumbura. Ibintu byakaze kandi byamaze kuba biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. By'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa misozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Misozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu, ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa ahitwa kuri Puezero, hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize. Ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kuba biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kuba kigabira ibi bice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire ko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane. Barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe ubu tuvugana. Amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande ruri rw'amahanga rwo nta kintu riri kubikoraho, ubwo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kwigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa
gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDLR hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDLR rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta, nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike, bigahurizwa mu banyekongo komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, ni amahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda. Icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uvira rero nyamuneka ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha, ibiturika bikomeje kugenda byumvikana. Ni amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge, nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye. Baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026, ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo bugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenwa n'imitungo y'abaturage, by'umwihariko kandi hanavuga isenwa ry'amazu, amatorero y'abanyamurenge harimo n'iry'ingenzi rusange rya 37 sedeke cyangwa se cadeke, n'andi masengero cyangwa se n'izindi nsengero. Ibi byafashwe rero nk'igikorwa gikomeye cyo gushinza urwego rwo gutoteza by'umwihariko amatsinda y'abaturage b'abanyamurenge. Ibintu bikomeje gukara, ariko kandi bikomeje kuba ibindi. Urugamba nyamuneka rukomeje kugenda rufata indi ntera. Amakuru rero aturuka ku ikusanwa kugeza ubu agaragaza ko abantu 29 bamaze kwicwa kuva izi mpinduka z'umutekano uzatangira kugaragara muri Uvira, kuko nko mu ijoro ryakeye nyamuneka bivugwa ko abantu batari bake bongeye guhura n'ikibazo gikomeye. Haravuga undi muntu umwe wishwe mu gihe cy'amasasu yarashwe hirya no hino. Byongeye kandi kuba abantu 60 biravugwa ko baburiwe irengero, mu gihe abandi bafunzwe nabo bavuga ko ari benshi, n'imibare ikaba itaratangazwa ngo ishyirwe ku mugaragaro. Abaturage benshi rero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bagaragaje akababaro n'ubwoba bukabije,
bavuga ko imibereho yabo yahindutse nabi mu gihe gito. Bamwe muri abo batangaza ko mu gihe AFC M23 yari igenzura umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 hari amahoro ugereranyije kandi ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa mu mujyi wa Uvira. Umwe mu baturage yagize ati bunyamakuru tubwiriye isi yose, tubwirire AFC M23 ingaruka muri Uvira bitaraba bibi kurushaho. Wazalendo, FDL na FARDC barimo kudutsemba burundu. Undi akomeza agira ati AFC M23 abaturage barayibonamo icyizere, izo ngabo za FARDC n'abazifasha abaturage benshi babafata nk'abicanyi mpuzamahanga nk'abanze amahoro. Ibibazo rero by'umutekano bikomeje kugaragaza uburemere bw'ihungabana ry'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage basigaye hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro n'ingabo za leta. Abasesenguzi rero